Anya laki din! Di makal manon ti tiyan mo, sabela na kaw. Apa yan? Kasano? Dinong parte bilit ang nakakapote. Iso alimtag ti tiyan ko nanang. Ha? Dinong parte bilit ang nakakapote ko na? Kasano na ita? Nabilag ti awanan bain abilit. Tauray abugag. Kaya't nalat ti dumungpar nanang. Iso ada ito talon a bulan na lumlumtag ti tiyan ko. Ah! Mawat ako, di kaya't mo asaway. Ang may kapiton day nga nakiyaw kanitiriyaw. Mga no marigatan kayon taon na mangbiyag ka na kwada, sabela na kaw. Nanang, agpanunot kayaw na imbaga na kaw. Mabisinan tulang dagiti anak yaw. Kapwede kinaduda. Impag kumano permanente mo ti trabaho ni Tiriyaw. Pa-extra lang ngagmaniho iti Jeff. Nanang, sana na ti adungan na kanako. Ang panunutin nyo pa'y nga umuna ati masakbayan dantaw. Why? Masikugmat gayam ni Sabel nga asawam, teryo anak ko. Talaga ang nagagat kayo mo't nga garamit iti ubing. Siyempre mo't atatang, apay kapoy, kano kalaslas bangan ni Sabel nga asawa. Oh. Dayta ati supot, nalaing nga agputot. Anya lakit din ni tatang, taibaga na pailaing mata, suputa. Talaga mo't teryo anak ko. Uray no sursurduan da ka supot. Tanalaing kamet nga agputot. Dandan ni tinawan nga agsikog ni Sabel. Ni tatang mo't. Talagaan na birtud mo't day tatarakin mo atukling. Katuan mo ta. Kaslakada kayo, tatang. Teryo lakay, agtudtudumanan. Kasla malablabusan akmanan, iti panangkitam kanya. Sabel. Ay. Kas kala ngir-ngir si manen nga aso dita, Teryo. Ay, umadayo ka. Bakit? Awan ita dagiti anak ta. Imyan da balay na tatang. Umadayo ka sa iro. Kayat mo ang mapasamat. Anya lakit din ayan ni bakit ko. Nalami isti panawan. Agtudtudo. Uray nagtaguob ka. Awan makanggan ka bakit. Apo, nagdakilan ti tiyan ko, Teryo. Day tapay lamot gartem mo, ti ring-ring-ring mo. Uray dakil ta tiyan mo saan aparikot day ta bakit. Anya asa na parikot? Ay, apo, day talang mo ti sasawon, Teryo. Nagla ka. O di agsikig ka. Anya? Uy, nagsikig ka. Umay. Ipasikig ka. Pasikig ka. Salbag ka, Teryo. Di Pasikig ka. nakapasikig. Ay, Pasikig. Awan. Kayat ko ng isikig. Kasla ka lagmamayo amano kasinsin Sabel. Masakit ka di? Saan kasinsinlitang? Anya nga ron. Kaslaon gaganay gayam. Nagbuntog ti gargaraw dagiti matam. Saksaklutom natan dagiti dakulap mo. Ay na, makabanog mo ngamin kasinsinlitang. Anyat nakabanugam aya. Amom, tunggal agtudo. Adda mapasamak ang milagro. Anya? Anyat kahit mo asawon insan. Pinagsikig nakmanan ani Teryo nga asawa kasinsin. Anya? Ay, maawat akong ti kahit mo asawon. Pinasikig na ka nga uray nagdakkelan ti tiyan mo. Ay nawon kasinsin. En remedyo na latang ay yapon kanyak di bilit ang nakakaputi. Anya? Bilit ang nakakapote kunam insan? Wan insan. Ay, tunggal agtudo. Agapon kanyak day di abilit.
umay aglinong iti kabakiran. Yay! Naimas mo to impadigum asidaan abalayan. Ay, una balayan. Mayata. Sida umday ta. Tapno napigsa ka pa'y. Ha? Anya tiket mo asawan abalayan. Napigsaak pa'y mata. Ay, abalayan. Imo kumahikan iti sa bali, kaipapananday imbaga kwan. Inangar nga may nakarniti baka day time padigok. Iswa na ibagak pagpapigsa. Ha? San lang asika, ti pinadigwak, way, nabalayan. Pinadigwak mo, da sabel, kuntiryo. Imbagla pagpapigsada. Sigurado apumigsaman ni Teryo aputot ko. Numakasida iti inangir akar ni Tibaka. At ti kayat mo asaway, nabalayan. Ay sus, kaslanwang nga agburang it ni Teryo. Numakasida iti pagpasaranta abalayan. Anya? Saan pailaan na ipaspas ngay ni Sabel ti maikapito nga anak da? Masikog tumanen! Anya? Biliba ka talagan ken ka, pariteriyaw. Anya ko matipang bilibam kanyak, pari Ricky. Agparkada ta, ken amok amin na palimod mo. Oray no may saka asupot, tanalaing kamait niya agputot. Si kamot, pare. Di mo unay pigsaan ti agsao, Amom lang arudan amay sak asupot. Ang, jak iba inday ta, tapod numet. Ah, paray. Anya ka di ti sikritom. Takanayon kalat nga hat, pariteriyaw. Ha? Ay kat ibinglay mo meten akan niyak, no anya ti sikritom paray. Kumapuyak ngamirin kahit no dagduma. Iturugan nakpayan ni bakit kaw, kabayatan ti panagdigi-digi may. Anya day ta, digi-digi, pare? Si kamot pariteriyaw. Ammo mo ti kayat ko asawan. Iso nga ibagamon kanyak ti sikritaw. Tapno kanayon naklat nga hat akasken ka. Apay nga awan dagiti anak ta dito'y balay lakay. Napananda. Imalatiw da iti balay da tatang. Manganda ka no iti pansit. Nalaalala. Mutoy nga ro din jay kwartaan na pasadaam. Tama pan ko man ipa-check up iti doktor to si Kugko. Oh, Ala, kigtutak pa Naggurod mo ti tinapigsa. ala lakay. Agtudo nga taa. Isuan nagguruod iti napigsa. Ken, nakuyom ti aglawlaw. Anya, agtudo. Ay, teryo jak kayat ti panagis-isim mo manen. Tudo ka na. Makabandog day ta. Lumamis man ti panawan sa bel. Isuan naskan ti pagpapudot. Sinalbag ka teryo. Tunggal at tudo. At dabilagro nga ramidam. Ay, jak kayat. Oh, Makauma. ni bakit kun aya. Oy! Oh, kita, hindi nagtudo. Ay, agtudo, hindi napigsa sa bel. Umaykan. Munagtan ni Giselle ta. Ay, Umaykan manjak teryo. Ni. Hindi na ko mapilitan. Lab na lab ka sa bel. Lab na lab ka. Ay, kamatun teryo. Oh my Di God. naman agkan dito. Tama ka. Ay, nati ka unay agkan. Sikamot. Tudo, thank you. Talupay lang nga aldaw kalpasan ti panagpasngay mo. Agdandalos ka ni ti arubayan ti balayo kasinsin? Ala, wen kasinsin litang. Awan anyaman na kanya kung ti aganak. Kasla aguyas laeng nga uleg. Remuaren jay anak ko, kas jay. Ha? Awanan ti mariknak anasakit. Nairwamon at ibagik nga aganak kasinsin.
Kasla saan ka naganak nga agpaiso Nagadon ti anak yo kinibayaw teryo. Jak pa yun maimemorya tinagnaganda. Ala, amom, agpada ta kasinsin. Jak mo't unay maimemorya tinagan dagiti anak ko. Iso nga, awagak lang yun dati babaan ti numero kasjay. Aniya? Awagam ida babaan iti numero? Kasanong ida tainsan? Jay inauna, awagak iti number 1. Jay mo't maikadwa, awagak iti number 2. Kat jay mo't maikatlo, awagak iti number 3. Aging ka dumanon iti number 7. Nga iso jay inaudi nga anak ko. Aniya? Wan, kasta ti aramide. Tapno saanen ang agkamali ang mga wag itinagan dagiti anak ko kasinsin. Masikog kan sa manayan, Marisabel. Nagdakkel man ang detasyan mo. Sa anak amasikog, pare Ricky, buyong ko laeng dayta. Ha? Pagilasinan dayta buyong ko, ti kinadon ti anak me kinakumpadrem Anya? Salbag ta dya kumparem. Mahilig si ka. Saan ama Kasanaw, kalaslas bangam ka na, Marisabel. Iso asam-sambutan mo't ni pariteriyaw ti kinalasbang mo. Anya? Day tamot ti istorya na kanyak, Marisabel. Ay, kayam. Anyat umay mo gagaraan dito balay. Nakitak nga min dagiti bunga ti Santo Leo, pare. Kaya dumawat ak kumaman iti pagalsem ko iti ikan. Uwan mare, saan aparikot day ta? Mabiit laeng ta siya kung timang sukdal kadagiti bunga na. Agyaman na, pare Ricky. Agtartarakitik manen. Sigurado nga agtudo man nga tan itinapigsa. Ay, sigurado day tatatang. Nakuyam man ngaminan ti tangatang kahit. Ne, tatang. Saan aya ni Sabel nga asawak di magmag na di taparaangan? At damat awit na a plastic bag. Nagudong nga taa. Iso nga daimot na plastic bag. Sapay agarbisan. Ay, jak kayat ang mabasa ti asawak. Dungdungwak launay ni Isabel, tatang. Amok adungdungwam launay ti asawam. Taurelag sa sarunot anak yo. Sige, agawid akong tatang. Suruto ko ni agawid ni Isabel. Woo! Champion! Nagimasantiikan na nasabawan iti bunga ti Santol, Sabel, bakit? Wala kay. Amom, napanak timawat itay iti bunga ti Santol da pare Ricky. Anya pa ilang arot aramidam nga, bakit? Mangangkan sakmut latan ti matmat-matam. Ay, nangan kami itayin kadagiti anak ta. Si kalaang ti saan anangan. Sige. Mayat. Intuloy nang tinagtudo. Kit no itaylaan kat agarbi-arbis. Ala, ganda ni inaldaw nga agtutula ka. Aglaba ako maitay ang mamangan no saan mo't laang amamagaan. Tawan mo ti darang ti init. Apay ngay, Sabel, bakit? Madi Apay, anya ti madi ako na. Basta, madi. Madi. Ay, salbag ka teryo Di ka agngirsi-ngirsi akas ta. Amok manon ti kayat mo ang mapasama. Di mo matigsaan ti agsao Ta mga numangag dagiti anak ta. Saka talaga, tunggal agtudo iti napigsa. Makalagip ka manon. Nalamiis nga rod ti panawan. Masapol ti pagpapudot ako nada. Sa bali manon pagpapudot ti kayat mo teryo. Di ka lang uma. Ay, dahita ka di ti epekto ti saan makugit. Mahilig? Isdyan? Nyalakit din ni bakit. Madikon ti mangan. Nabsuga kon. Mapantan iji silid. Giddanan taman ti panagbayakabak ti napigsa atudo bakit? Anya? Ala, umay ka. Ay,
Umay ka na. Guyutin. Apit din. Umay ka na. Agpundo ka man kanyak sa bela nakaw. Limtag manan day tatyan mo. Darasudos je bilit ang nakakaputi na nang dinumpar na ti tiyan ko isong alimtag. Manan! Nainayapaw! Inabog mo kumaa tapno din na ka nadumpar. Darasudos nga rod day je bilit na nang. Dinaam mo ti agpreno. Ha? Anya? Wan, uray no ako bak iti biga o ti umok na. May remedyo kun makastriklat ta iti umok na nanang. Ay, manyalaki di na ya sabay. Masikog ka manan. Ay apaw, maikawalaw day ta nga anak yaw kanditiryaw. Maudin day to'y nanang. Talaga aman diyang akon. Kasta ba nun timbagam di kanya ka, di mon kaya, di agpasikaw, agam, nagsikog ka mulata. Nanang, ulitak nga ibaga anak kaw, ha? Saan nadakas ti agpaadaw iti anak? Basta laki di mabiyag yu ida, anasayaat. Nanang, ayapaw. Agkaiwaran dagiti anak yaw iti parangan. Di damaw ti agsapain. Nanang, ikawan. Sapinan nyo mo dagiti anak yaw sapain. San laday ta agkayang kinagdata ti araramidan yaw ngagsawa. Masikog man gaya man ni Sabel abalayan. Hun nga raw da balayan. Manula nga bulan ti naglabas. Kalpasan ti panagpas ngay na. Ada dyan. Masikog manahin. Abalayan. Apay balayan. Ada ka di ibagam. Di ka kadi umapal kadagiti anak ta, abalayan. Apay ko ba nga umapala ka balayan? Anya ti kayat mo asawain. At, apaya kinidayan nakabalayan. Anya ti kayat asawan ti panangkid day mo kanya. Kursunada ka ngamin, abalayan. Anya? Ay, isumalagayam aderb ni Tiriyaw. Ta adati mawidan na alaklakayan. Ne. Di ka kamadlaran. Abalayan! Abalayan! Di ka kan. Ne, nagdardaras moten nga imadayo ni abalayan. Nasair kun samoten, tirik nana. Sabel bakit? Agtutudumanen. Alam na dis. Ken nagilamis ti puloy ti angin. Agin narakop taman kidi. Padasam Tiryo. Tumayab day tabanga-bangam no ipilit mo ti kayat mo. Naguyong kan Sabel bakit? Di ka kumagkasta at aglamlambing aklaeng. Nagdakulan ti tiyan ko, Tiryo. Sana na mabalin ti kayat mo mapasamat. Naglaka, di... Nagsikig ka man, ano saan? Sa balimat nga, stela, posisyon. Umadayo ka sa tanas. No. No imbagak ajak kayat, di mon ipilit. Ta, dakas ka kanya. Dakas ka dyan. Nagmayat tupay. Sige na, please. Kung naguray ka, itaman pa, pagkadkadan na. Sige na. Manjak, Please. Alam please ka dyan. Manminsan pa, Tiryo. Disnugan ka. One, Alan Sabel, bakit? nita, Ano ko, aping, dinisnunak na ngagpayson, bakit? agtalaw kan, demonyo. Di kan agaw-awid dito balay. Isikig ko eh. Nauma ako
Kung iter aramid, sikig-sikig ka dyan! Ipasikig ka makita! Ay, bakit? Ay sos, at damot black ay mo, paritriyaw. Naan ano kan? Anay ko. Wanyarot pare, dinisnognak ni Sabel nga asawak. Anya? Saan lang adisnog tinalakam ko. No di kat pinagtalaw nakpay ni Jabalay mi. Mo kaunti kayat mo asawaan paritriyaw. Nagtudo ngamin kat idirabe, ngam di na ka pinagustuhan. Wen pare Ricky, di na kanun kayat ang makita ni Sabel ko. Di na kun ay-ayatan ti asawak. Pare, Jack kayat agumura kanyak ni Sabel, pare Ricky. Ay na, madadal ti ulok no mapukaw ko ti asawak. Di kan agdrama dita paritriyaw. Agawid ka gidain, tain ka agpakawan kin ni Isabel. Si kamutlat ng ibagan, adi mo kayat amapukaw iti biyag mo ti asawam. Pare, Awan ti kanunong kada kayo agasawa. Ngam adamot rason ni Marisabel amang papanaw ken ka. Kaputa, di ka agsardeng amang putputot ken kwa na pare. Agamiris ka ngamin Masyan kay ti asawam. Agkakaiwaran dagit anak yaw. Kayat asawan da ita, anabannog meten niya agan anak ni Marisabel. Nay, sapay la kumaa, tamaawatam ti kayat ko asawan pare. pare Ricky. Ket no talaga ngay ayatom ni Marisabel. Ingka agkit daw iti pamakawan ken kwa na. Agawid kan, pariteriyaw. Sabel, bakit? Pakawanan na ko ma. Wen, maawatan ka itan. Di kan pilpilitan pa eh. Promise. Promise. I promise, Sabel, bakit? Maudin na ita asikug mo. Amok. Mabambanog kamatan ang mga asikaso kadagiti nagadungan nakta. Lakay. Ken, promise ko matan. Mangsapulak iti permanenta a pagtrabahwak. Tapno mabiyagtan ang nasaya at dagiti anak ta. Agyaman ak ta nakaamiris ka matlaengen lakay. Kaya't ka di asawan da ita, napakawan na kon, bakit? Wen, napakawan kan. Oh, agyaman ak. Saan kan akagura lakay? Oh, agyaman ak no kasta Sabel, bakit? Ikarik, agbalbaliwakon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.